A včera Mišana špivacká grupa zo Zbytiću znjala 20 pisnji za ich perši CD. Znimanje 20 pisnjoh telo bude na peršim CD-u Mišane špivatske grupi kulturno-umetnickog društva Ivan Kotlarevski u Bitiću trvalo veće hodini, a hlavna robota bude po konjec mešaca okončena u studiju u Novim Sadze. Sredstvo obezpečilo društvo, a šťastí pomoh i naš nacionalni sovjet. Literaturni večer z nahodi označovanja 106. ročnici narodzenja učitelja i pisatelja Mihajla Kovača, čije meno nosi Valalska škola u Bitiću, bude na nedjelju 25. oktobra na 17 hodin u prostoriji u osnovnej školi, a nie 27. oktobra, jak bilo perše zaplanovane. Organizatore literaturnog večara Podružnica za ruski jazik, literaturu i kulturu i kulturno-prosvitne društvo Ivan Kotlarevski z Bitiću.